ایو بچه چطورین؟ خوش اومدید به قسمت سوم انیمه جذاب دان انیمه سوسیس و موز. بریم با همون قسمت رو ببینیم. So without any further ado, let's anime. عاشق اینم که صحنه‌های اولشو آره عجیب غریب شروع شد. 27 سالشه. این کیه؟ درست دانلود کردم دنددنه؟ چیزه بالوت بگیرمه از این داداشای چوبد بازو. What the fuck؟ این کیه؟ این مامان بزرگه است؟ وای حاجی مامان بزرگه است. جنگیر است. میگم جنگیر فالوت بگیرم چی؟ حاجی راننده مونده تو کف مامان بزرگه. شت الان هیپنوتیزمش نکنه سیگار داره. یا خدا مامان بزرگی رفت. راست اینجا خونش بود. واقعا راست میگه. گم شو به نظر. آخرین چیزی که ما دیدیم این بود. الان نیاد. الان میخواد چیکار کنه؟ اون چیه؟ این چی بود؟ نشونمون داد. همیشه این میخه چیه؟ What the fuck؟ این چی بود؟ از کجا اومدی؟ کسی زدش؟ مامان بزرگی الان داره با چه شنل داره؟ چرا دنده رو ترجمه کرد؟ یس بهترین مامان بزرگ دنیا. پشمام زیرنویس برو کنار تو سر راه من خود تو هم میدونی. تا حالا ترجمه‌اش رو ندیده بود. پر از روح مثل ساداچان کایاچان این سرزمین بخشی وسط دعا اومدم ولی ساعت 4 صبح 4 صبح 4 قد کوتاه میان سراغ تمیز کسی بدون که هوا دور تو گرفتم. من تو هم مه که رفت کنار مزش خزیدم بیرون. وقتی دیگه های ناجور که خونه در بان در رفیق میشه دل بدن زن لبریز میشه از این حس. مامان بزرگی پس این بوده. وای من عاشق این تیکشم. اینجا که این دختر داره غیر میده. هر روز دنددن گوش بده. هر روز یعنی نبرد ننه بزرگ در برابر ننه بزرگ. ممنونم. دقیقا می نوشتی نفرینش. نقطه کو؟ این چیه؟ تله؟ اولی شت کی تله درست کرد؟ ریدم. چقدر خفنه. شبیه میمه تو جوجوتسو.
موهاش چرا اونجوریه؟ اگه دلیلی که نمیتونستی بهم دست بزنی اینه که توسط حفاظ ماه بزرگ خداست. هیچ غلطی نمیتونی بکنی. چه باحال راه میره. این دایره رو چیزتر کرد، کوچیک‌تر کرد. اوه مادر بزرگی نوه دوست. What happened? اینا خواب بود؟ Don't tell me that whole thing that happened was a dream. کتونو چیه؟ الان اینا که دیدیم واقعی نبودن؟ ما بزرگ خداست. ما بزرگ ماه. الان اوکارون کجاست؟ پس کشته. وایسا ببینم. نه نفرینه رو کشته، اوکارون رو که نکشته که. ولی چرا داره میگه تو که اصلا به ارواح اعتقاد نداری؟ یعنی پسره رو کشته؟ خیلی عجیب میشه. بعید میدونم. تقلبی؟ دختر از تقلب خوشش نمیومد. گفت کینه. وایسا ببینم. یعنی یه بار دخترش بهش گفته نوش. دخترش یه نوش موموه بهش گفته مثلا تو تقلبی، بعد بر همین گفت تو تا که میخواین کینه رو به دلت نگه داری. چقدر توضیح دادم. دیگه نمیره اینقدر توضیح. اوکی. روحی وجود نداره، منم تقلبیم. تلویزیون صدا دختره میاد. این مادر بزرگ نیست. مادر بزرگ اصلا چرا یهو چیز شد؟ رسپکت قائل شد نسبت به مام بزرگش. گفت برو سمت معبد. داره میدونستم آج. الان عصبانی میشه. میدونستم. نمیذاره یه لحظه احساساتی بشی. یقتو میگیره میگه عمو جون من میخوام تو رو بخندونم. اینه انیمه اینه. کجا عمو جون میخوای احساساتی شی؟ نمیذارم. دیدی؟ یعنی چی؟ یه قدم بیاد بیرون هیولا میشه؟ راست میگی بچه؟ علاقه داری دیگه. دنبول نداره شوشول.
شوشولو میخوایم بریم برگرد چیز پس بگیریم مادر بزرگ. میای کمک کنی؟ それでさ、うち超能力使えるようになった。何言ってんだおめえ。UFO に会える場所に行ってさ、そこでいろいろあって使えるようになった。UFO なんているわけねえだろ。わかるわ、その反応。うちも昨日まではそうだった。とにかく超能力が使えるようになったのは本当で、それでオカルの呪いを抑えてないとやばい感じなの。超能力って力はあるだろうよ。信じてる基準が。 من عاشق سیگارم که تکون میخوره تو دهنش. ターボババアとはよ。 ننه توربو. 昔は100キロババアとか呼ばれててよ。 100 کیلو یوکای موجودات خیالی. اوکی خرابکاری میکرده. 近代妖怪だぜ。そんな شبیه اژدها. 最近あのトンネルに長いこと居座ってるって聞いて、一度だけ様子を見に行ったことがある。 کوفتیه اینجا. そうだったぜ。あまりの霊気の強さにトンネルに الان قرار دو تا مادر بزرگ مقابل هم دیگه بجنگن ها. حتی اون یکی نفرینه دیگه. 何か強い執着を持ってその場所にいて、 3 قسمت میخوان برن سوسیس رو برگردونن و 自分のテリトリーの中ではほぼ最強だ。どんな霊媒師も自爆霊とはまともにやる。 هیچ جنگیری نمیره سراغ یه روح محدود. その自爆霊があのトンネルにはいた。 محدود به مکان یعنی それ چی؟ がどういうことかわかるか？ یعنی فقط همونجاست؟ ターボババアと自爆霊が ننه توربو اون روح محدود به مکان با هم یکی شدن. این چه شتیه؟ رو پاشه رو دستش چیه چشم داره. خیلی عجیبه. 合体してやがったのさ。 The fuck؟ همه چی با هم تلفیق شده. あれには手を出すな。わしも大事な孫を失いたくね。 چند تا نوه داشته این؟ نمیگه نوه عزیزمو نمیخوام از دست 的 بدم. には関係ないし、そいつのことは忘れろ。おめえは日常に戻れ。うちがラブなケンさんだったら、こういう時どうするだろうって。いつも迷ったらそう考えることにしてて。今までそれで後悔したことないの。でさ、ケンさんなら 100% 助けるんだわ。だからうちもそうする。ケンさんっておめえ。そのガキ大好きだよ。いや違うから、こいつのことじゃないから。おーい告られてんぞ。どんな気分だ。 چه دروس میگه. مادر بزرگ پایه. 仕方ねえ。そこまで言うなら。ターボババアと鬼ごっこしろ。は？ What the fuck？ 絶対的自信を持って。 پایه موشک بازی کن. 挑発すれば必ずそれに乗ってくる。問題なのはここからだ。自爆霊のテリトリー。 اوکی شروع کردم به نقشه کشیدن و 市外へ誘い出せ。捕まらずにな。テリトリーから引き離せれば、奴は弱体化して、おめえらでも倒せるようになる。いやいや、この軟弱な足見てよ。ターボババア相手に鬼ごっことか絶対無理。そんなんじゃなくてさ、あの結界とか使ってなんとかできない？トンネルに貼るとかさ。 سفاز بزنه؟ نه فکر نکنم. そいつはできねえな。そもそもわしは手伝えねえ。何それ？わしの結界術は تلسمای محافظ من فقط از قدرت‌های خدایانی که تو این سرزمین زندگی می‌کنن قرض میگیره. What؟ یعنی تو سرزمین‌های دیگه この土地に住む神様の力を借りてる。 نمیتونه تلسما رو استفاده کنه. یعنی از شهر کامیگو که توش زندگی میکنیم بریم بیرون دیگه نمیتونیم از این قدرت استفاده کنیم. 全ての土地がそれぞれの神を持ってる。問題はホームかアウェーかってことだ。 اوکی پس میخوان ننه توربو رو از اونجا بکشن بیرون بعد پدرشو در بیارن دیگه. マジで言ってんのそれ。うちがどんだけ頑張ったって陸上の県大会にも出れねえから。おめえじゃねえ。あ？こいつだ。あ、そっか。やっと話に入れてもらえるんすか。ごめん忘れてた。でもオカルンスタミナないし。全くないっす。うちが呪いコントロールしとかなきゃいけないし。じゃあモモを背負って走れ。 دخترشو با حال حرف میزن. おい死にてえのか？いやー無理っすね。
自分呪い状態で全力出せるの2回が限界です。だよね。限界です限界です今 چرا اینجوری حرف میزنه から腕立て腹筋背筋 شنا دراز نشست کشید که من مادر بزرگ آروم آروم おめえの超能力もだ。今以上にレベルアップさせ قدرت های روحی تو باید چیز کنی آپدیت کنی بهتر کنی できねえ以上おめえら自身が強くなるしかね。 مادر بزرگ میبینی که دیگه دنیاییه که جوونا استقامت ندارن メガネはすぐに筋トレ始めろ。あ、はい。若いっすね、おばあさん。 واقعا 最初 نه و چرا رو مخ باشه 綾瀬さん、すいませんでした。 چرا でかいやつと戦った時、正直必死すぎて自分のことしか考えられなかった。 بلشت نگو پسر いやしょうがないじゃんそんなの。でも綾瀬さんは違ったじゃないですか。自分も助けて化け物もやっつけて。 دوباره داره احساساتی میشه 次あんなことがあったら自分が綾瀬さんを助けられるように頑張りますから。 کی 幻滅してほしくないっす。友達をやめないでください。 بابا چرا اینجوری این پسر 滅なんかしないし考えすぎ。 じゃあなんでさっきすぐバーンってドア閉めたんですか。 میدونستم 見たことがや گفتم یه لحظه هم نمیتونه اینا 違うっつってんだろ。むしろ今幻滅してるわ一日。 آخ جون دوباره هم دیگه میخوام بزنم かっこよかったよ戦ってる時は。 اوه でもオーカルンどんくさいし多分次もうちが助けて。 چی هم دیگه رو یهو میبرم بالا یهو میارم پایین خیلی خوبه حال میکنه 今布団持ってくるね。 این به اون میگه خنگی اوکارون به ماما میگه تو زشتی بعد یهو میگه خیلی خوب جنگیدی یا ولی خیلی خنگی 喉乾いたんで水 لباسه چیه この麦茶持ってっていい？おうよ。衝撃のニュースが飛び込んできました。人気アイドルのショウマさんに ماتین کی آیدل محبوب شما یه بچه پنهانی داشته آیدل また年齢も20歳ではなく27歳だった。 27 بوده こいつはラーメンじゃなくてカレー好きってところも訂正しろや。 お相手の方とは همه شبکه ها قشنگ اینه どうでもいいわそんなニュース。やばいオカルンがトイレ行きたいんだって。 وای دستشویی داره これマジでやばい案件なんだって。障害物とかでオカルンが見えないと呪いが解けちゃう。 چجوری میخواد دستشویی کنه وایسا ببینم 見てなきゃいけないんだよ。見ろよ。そんなもん絶対見たくねえ。誰が見せるか。人の尊厳を踏みにじる行為だ。よそ見しないでください。 وای ねえ何かいい方法ない？わからん。そもそもおめえどんな感じで呪いを抑えてんの？なんつうのかな。 راست میگه چجوری داره کنترل میکنه オーラ？そのオーラをギューって握りつぶすとオーラが小さくなって کوچیک‌تر 呪い میشه が抑えられるって感じ？オーラは誰にでもあって色はいろいろなんだけどそこの木とか一緒。 پشمام اینو うちはそのオーラをつかめて自由に این کی این قدرت رو به دست گرفته 狭いけどね。へえ、超能力ってもっと万能なもんかと思ってたけどよ。結構制約あんだね。超能力に目覚めた瞬間はもっとすごかったのにな。それこそイメージが全部現実になる感じっていうか。 آه همینجا که این یاروها داشتن آزمایش میکردن بوده دیگه اینجا قدرت رو بهش رسیده 感じ？でもすぐに収まっちゃって今はオーラをつかむくらいしかできねえっす。もも、ちょっと目つぶれ。無理無理。そんなことしたら呪い解けちゃうし。要は چیکار میخواد بکنه مادر بزرگه مشکل اینه که زیادی به بینایید وابسته ای اوکی کجا؟ もっと五感を使ってみろ。 آره آقا گوجه‌ای بشن خانم گوجه‌ای オーラがつかめるってことは感触があるはずだぜ。そのまま目を閉じてオーラを肌で感じてみろ。 جالب شد
冷たい。どう？うん変身してる。ダメじゃん。やべえな。のでいよいよ限界に近づきました。もう持ちませんよ。どうすんだもも。 بابا بذارید بره دستشویی. やれって言っただろうが。トイレしてるとこ見られたくない。بعد چجوری میخواد دستشویی کنه؟ What the fuck؟ 嫌だ。トイレ借りる。てめえ。وای. そうしようなんていい度胸じゃねえか。こっちも必死なんだ。誰が弁当貸すと言った？こっちは今すぐにでも漏らせる。 عاشق زیرنویسم. اسکل مسکلی منم دعوا. やるな高倉君。 ایت. 今すぐにでも漏らせるんだ。この家で浮き輪にだけやってると思うね。 بابا بزرگ مامان بزرگی چرا دویده دنبال اینا؟ اون داره اونا تشویق میکنه. نمیذارم. وات. 屈辱的だ。お前が بذاره بیا دستشویی دیگه. بعد چه جوری داره دستشویی 出 میکنه؟ ました。宇宙人に誘拐されたいとか。 آقا برو بیرون. مگه این داره دستشویی نمیکنه؟ こんな呪いさっさと解放されたいっす。モモ、おめえ超能力に目覚めた時無敵状態だったって言ってたな。うん。多分それがモモの本来の力なんだろ وات. یه لحظه راست میگه. う。モモ、 گفتی وقتی قدرتات بیدار شد شکست ناپذیر 目 شدی. 覚めた時無敵状態だったって言ってたな。うん。多分それがモモの本来の力なんだろう。 احتمالا اون قدرت اصلیت بوده. 封印されてるみてえだがよ。何それちょっとか اون قدرت مهر شده. めんどくせえんだよ。修行で少しずつ力を解放していかなきゃならねえし、それがどのくらい時間がかかるかわからねえ。まあ、小僧の肉体改造に時間がかかりそうだからいいんだけどよ。当分トイレ姿見られなきゃいけないんすか。こっちのセリフ。 What the fuck. ばあちゃん。 ننه توربو اومد. てめえ چی شد؟ مادر بزرگی چرا هیچ عکس العملی نشون نداد؟ 何してんだよ。心臓発作か脳梗塞か死因を選ばせてやるってんだよ。 What? わしの呪いは感染するこのガキを媒介してな。ガキが見た人間は全員呪い。 هر انسانی که این بچه ببینه میتونم تا سر حد مرگ نفرینش کنم. わしを舐めるんじゃねえぜ。てめえに時間なんかやらねえ。今夜 برو گم شو. じゃなきゃこのガキ امشب بیا تونل. 全員呪い殺す。 آقا بریم تونل دیگه ولش کن. 話。なんだこりゃ。 مادر بزرگم خود نماغ شد. 頭とか痛くない？モモ、何があったか聞こうじゃねえか。 اوه اوه اوه. マジでこれ。 تابلوه چرا قرمز شده بود؟ 辛いんですけど。そいつは悪霊用の防弾チョッキだ。ちゃんと着とけよ。気を抜けば簡単に死ぬからな。わかってる。 اون یکی داره دعا میخونه. こう見えて宇宙人ぶっ倒してるから。宇宙人なんかいるわけねえだろ。ふざけてんじゃね Hmm. え。だいたいおめえがそんなだからいつも厄介事持ってくんだろうがよ。小さい頃からわしの言うことを聞きやしない。あーうざいうざい。ババアの小言がうるせえな。行こうから。モモ、だよしつけえな。 What? Oh. Oh my fucking 死 bullshit. ぬなよ。 نمیری یا. اوکی. توقع نداشتم. お願いします。 چقدر نوش رو دوست やっ داره. てください。電車なんすか。自転車じゃ遠すぎるし、着く前に体力消耗したくないじゃん。マジで許さねえターボババア。すいません、自分のために。ちげえわ。奴はうちの大切なもんを傷つけようとしやがった。ターボババアの野郎、ボッコボコにしたるわい。 اوکی حالا میزنی. او تموم شد بابا. دارم حال میکنم پسر. پشما. خب آقا قراره که برن تونل و این داستانا. بریم قسمت بعدی رو هم ببینیم با هم. چقدر خوب شد که من این دو قسمت رو با هم دارم میخوام ببینم. برو بریم قسمت بعدی. خوب بود این قسمت. بریم. خب اومدن تو این خراب شده و わかる。 به ننه توربو حال میدی؟ ここはレディーファーストで。見て
です横並びならフェアです این منم وقتی میرم اسکیپ روم. よ او کارون پشتمی که نه انصاف نیست تو پشت منی تو برو جلو با هم میریم با هم 出てきたらどうすんだっけぶん殴るんだっけ اوه رد پا 小脳死の外へ誘い出して自爆霊と引き離すんですそうなれば弱体化して自分たち روحش رو میخوان از اون そうでしたそうでしたでも مکانه جدا کنن که ضعیف بشه 倒してるし意外にそのまま倒せそうじゃねさっきビビってたくせに だってバーバー راست میگی あのデカさ経験したらバーバーなんて What the fuck is this? شبیه تایتانه さっき言ってたじゃん小脳死から出るでしょ逃げるよ کل تونل رو گرفته آجی وای دو طرفشونه او قرمز شد やれるはず چیکار داره اون کنه دختره What? با چشمش خورد؟ 綾瀬さん呪いを解放してください自分が何とかしてみます分かった頼むよはい وای دوباره قرار تبدیل بشه و کارو یس ダメだできる気がしね من منتظر همین صدا بودم あーそっかネガティブになるんだった応援してあげるから頑張れファイトプレッシャーで圧死するぜ از فشار این تشویقات ده میشم 嘘ちょっと綾瀬さんどうしたんですか چرا دیگه چیز نکرد او نمیتونه ببینه قدرت نفرینه رو 呪いは消した。 شوشولو گرفته؟ کی؟ 呪いの力を利用して What the fuck؟ خب بذارید بره دیگه 泥棒豚野郎わしの力は使わせねえ。 کی داره با کی حرف میزنه؟ 煽れ奴は足に絶 او بزرگی کی اومد؟ 対的自信を持ってる挑発すれば必ずそれに乗ってくる足で負けるのが怖えのかよ اوه تهدیدش か کرد っこ悪いわ仮にもターボババって名前でしょそれが足の速さで勝負しないなんてありえなくないターボならターボらしく足の速さで勝負してみろよ واه یس مسابقه دویدن فقط یه سوال دارم 誰に向かって吹かしてんだこら。 انتظار داری الان 足で負け ببازه با اون بزرگی تو مسابقه その勝負乗ってやる。おめえらなんかいつでも食えるしよ。ルールはどうする？ゴールはどこだ？ゴールはなしやるのは鬼ごっ اوه こ اوه گوگم به هوا 数えたらあんたの勝ち簡単でしょ始めるときは10分数えてその間にうちらは逃げるからこれルールだから絶対守って破ったらターボババアの伝説はクソだってことになるけどいいぜ。 لایک داد 守らねえやつは消え ایزی じゃあ始めわかる走って دو سه چهار でももう پنج 10分で شیش What؟ ちょっと待ってあいつ数え方おかしい اوه اوه داره میگه قاطی داره میشماره What؟ دستا چیه؟ گرفتش که دیگه چه کوفتی بود آجی 次はおめえの10分間。 برو بابا اصلا ندویده این دستای علکی اومد こんなのずるいぞ綾瀬さんを解放しろやめろそんな数え方おかしいだろ 56 57数え方言われてね。4 راست میگه نگفت چجوری باید بشه ふざけるな数えるのやめろ10分。はい。 دماغشو 捕まえた。 الان آیسسان نجاتش میده し多分次もうちが助けちゃうわ اوه خیلی قشنگ اومد تو ذهنش What? No fucking way のパイを勝手にしてんじゃねえぞ。わけ این چه حرکتی بود اصلا انتظار نداشتم آجی
نه どうなってやがる。力が入らねえ。まさかこの装束のせいか。クソが برو 取り付いてやれ。 او رفت تو بدنش. اوه 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 اوه. چه چیز شلم شلوایی شده جی. شیت آیسته سان ども کجاست؟ と繋がってやしねえだろうな。まあいい。女を食ってしまいにしようか。なんだこの握りつぶされるか。 وایستا ببینم چرا داره له میشه. わかるぜ見えなくてもよーくわかるババア本体が入ってくれちゃってる داره میبیندش. 感触でな اوه اوه اوه. اینجوری میشه شکستش داد. فکر کنم الان میمیره. پشمام چقدر خفن بود این سکانس داشت. 助かりました綾瀬さん。こっちのセリフ اون چی شد؟ そうだ。 وات. 足をこのガキから出しやがれ。 چرا اینجوری شده این؟ どういたぶってやろうか یه حالی به این پیرزن بدیم. اوه ننه بزرگم برگرد. روح اسیر مکان. شت. دن 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 دن. از این سگدونی دارم فرار میکنم. اون چیه؟ سفینه است؟ هرچنگ چرا؟ واقعا سوال منم پس این چیه یا خدا. بزرگ میگفت مرده ها خودشون به خرچنگ آب شیرین تبدیل میکنن که از دود استیکس رد شن. برام مهم نیست. میتونه اینجا دیگه کنترلش کنه ولی اونجا چه جوری یهو مثلا دختره تونست کنترلش کنه؟ اینو من سوال دارم. تو تونله که گفت نمیشه. اینجا که کلا میشه. درسته؟ اینه یه مار شده مام بزرگ توربه. پشمام دوباره اوکارون اون حالت توربویش قرار گرفت. توربویی چی میگن؟ یو ちゃんやばいぜ。ももちゃんが重くてカーブ曲がりきれない。 مومو جون خیلی سنگینی. شت آهنگه چه خوبه. هلیکوپتر هلیکوپتر. چه ارتفاعی داشت. なえるぜ。 شل و کوفته شدن. 本気一回使っちまったぜ。そっか全力出せるの2回だっけでも距離開いたんじゃない فرار کنن دارم میاد. اولی شت گرفتشون. ما داریم میرن. اوکی 何あれめっちゃおんぶしてんじゃん。 اینا کیان؟ みんなカニ見 چرا نورا قرمز شده؟ ってことはうちらがただ全力で騎馬戦してるみたいに見えてるってことじゃん友達に出会いませんようにももちゃん体力がやばくなってきた。頑張ってもう一回本気は本気使ってもダメだ。距離的に小脳値は超えられねえ。このままじゃ追いつかれて食われるぜ。マジかってカニなんかに食われてたまるかいどうせ من خودم خرچنگ میخورم نمیذارم خرچنگ منو بخوره. してみるかお金そこ右 اینجوری لایک い میدم. らっしゃいませ何名様ですか2人で2回上がって手前ここなら追ってきづらいはず اوکی شهر رو به فاک داد بسن. あっちからなんだここ。やばいっすよ綾瀬さん。水辺はカニの得意な場所ですよ。 اوه اوه فاضلاب که چشمه آب گرم. چرا یهو دختره طبیعی میشه؟ ریدم. カニは茹でると身がプリッと締まるじゃん締まる
ってことはさ、筋繊維が硬くなって動きが鈍くなるんじゃね？ اومدش که آب پس شده؟ چجوری آب پزش کرد؟ カニ見てないで脱出しましょうって。この道まっすぐ行けば小脳市から出られるぜ。なんかさっきより人少なくない？確かに。 What؟ اینا کیان؟ اینا کیان دنبال اینا؟ 何あれ？ اوه اوه همینا که هم داشتی. What the fuck؟ اینا کیان؟ چرا این شکلی هن؟ そう簡単に逃げ برو گم شو. 小脳死の境にはでけえポーチがあるんだぜ این مام بزرگی فکر کنم میاد کمک حاجی. ちょいと力を الان وقتشه که مام بزرگی わしらの手 بشکم بزنه همه اینو نابود شه. چه خوب راه میره. راه میره. چه خوب میدوه. چقدر خوب کشیدن اینا رو. 出さねえぜ اوه اوه شاتا رو わかる。本気出して。 موتور رو روشن کن حاجی. ここで使っても隣の市には届き طوری نیست روشن کن. 使わなかったらここで死ぬ。うちを信じて。 باشه آیستا سان. ああうつだ。終わりだもう一回 چرا افسرده است؟ 動けなくなるぜ やって。 Yes. اوکی. وای چقدر خوبه آجی. اسپایدرمن شد چرا؟ آهنگه اونا همونجا موندن ثابت. خرشنگه که انگار خرشنگه که انگار نه انگار پرت شد اینجا. چقدر خوبه اینجاش. و اگه دقت کنید قرمز مشکیه این قسمت. دیگه اسپایدرمن نیست دیگه. اسپایدر توربوه. رو هوا اناجی؟ این چیه چرا؟ The fuck؟ ای وای کنترلش کن. ریدم. یهو چرا ویل شدن؟ آها فرود بیا هواپیما. فقط عاشق آهنگم که اون پشت میزنه. もう無理っす。限界です。体が کجا باید برن اینا؟ 内臓出るかと思った。お金取って。 پاشون دیگه آقا من. What the fuck what happened؟ ننه توربو. وای ولش میکردن اینجوری میشون. ずるばっかりしてよ خودت بیشتر همه تقلب کرد. 年上に対するリスペクトがね確かにパイセンすごいっす。ここまで若者いじめれる老人見たことねえっす。マジリスペクトっす。日本語しゃべれよクソだら英語使って老人騙そうって魂胆が見え見えだぜやだやだ英語なんて嫌いだね چون پشم سفید شد دوره. از حقوق بازی بدم میاد. گنده میشه یهو.
آسمون هم قرمز شد. What the fuck چرا زیر نمیز؟ 少しで小脳死から出られるんだからよ。 یو 待ってやるし。10分か ?20 分か。 なら1秒もらうわ。 یه ثانیه うちの能力はあらゆるものをつかめる。 پشمام. دوباره این آهنگر رو گذاشت. این آهنگر رو 2 قسمت پیش هم گذاشت. هر وقت این آهنگر رو میذاره بدونین که دیگه 昔100キロババって呼ばれてた高崎線の最高速度 120 کیلومتر بر ساعت. اوه پرید ها. شت. بس میگه تو بیچه سرعتشون رو کم میکنه. چی شده اوکارون چرا پا نمیشه؟ الان ما به اوکارون نیاز داریم. ばあちゃんの言った通りだぜ。煽れば必ず乗ってくる。てめえは乗っちまったんだぜ。負けのレールによ。 اوه مادر بزرگ کجا بودی؟ ما منتظر بودیم. ようこそ神 بالاخره کشوندنش اینجا. 対戦めっちゃ早かったっすよ。伊達に長生きしてねえなって感じで。誰もパイセンには اوه چقدر دیسش کرد. この勝負は یس شاتای خدا. چی شد؟ این همه رو نفرین کرده بوده؟ چی بوده این داستان؟ چی بود اینا؟ آجی من یه دور دیگه ببینم. خیلی خفن بود اینجا. 勝ちだ。 اینجا چی شد؟ یهو ترکید آبی شد. بعد این آدما کیان؟ یهو پرت شدن ازش بیرون. چی شد؟ نابود شد دیگه کلا. آره فقط اون آدما کی بودن؟ چرا؟ انتظار نداشتم اینجوری تموم شه. الان شنبول رو پس گرفتن. آره سوالم اینه. どこですかここカニは倒したっぽい。 پشمام. 本当はこんな手荒な真似したくなかった این زدهشون. 5名くらいの女の子たちが乱暴されてバラバラにされて捨てられた彼女たちだって悪霊になりたくてね اینا دختر مدرسه ای چی اینا؟ اونا از روی میل خودشون روی خبیث نشدن. わしら ما احضار کننده های ارواح سالهاست دن توربو رو شکار میکنیم. 私もターボババアのことを昔から追い続けてきたババアが現れるのは決まって理不尽な死を遂げた少女の霊がいる場所だった成仏できねえ少女たちを慰 میرفته دل اون روحای رنجور رو که آروم نمیگرفتن تسلا بده. めて回ってたのかもしれねえでも死者が生きてる人間を襲っちまったらダメだ力ずくで向こうに送ってやんなきゃならねえ聖者もだ死者を愚弄するようなことは絶対しちゃならねえ彼らの領域に土足で入るような真似すりゃ殺されても仕方ないのさそれが聖者と死者が共存していくための ترجمه نکرده اینجا رو. 無事でよかった بیایم پپسی بزنیم. おばてめえでけえのばっか持ってくんじゃねえよこの国をこそねとバカ殿の DVD ぶっ壊すよっつるよ高倉家のこと全部燃やしとるケン様を人質に取るとかマジ人間じゃねえ先にバカとの人質に取ったのてめえだろうがこの野郎自分食欲ないんでよかったなカニ目の前にして食欲ないとかろくでもねえな。 عاشق خرچنگن ها. めっちゃ食べてますよあんなことがあった後によくカニなんか食えますねじゃあおめえはどんな時に何が食いてえわがまま坊やなんだっつうがもう話したくないです男がグダグダうるせえぞおめえ本当に نیست دیگه. ありますよ取り راستی پیدا شد. حواسم نبود. ございます 見
せてみろ。 آه ちゃんとついてんのか見せてみろってんだよ。 دوباره پلات تویست バカなのかなこの人は。 وای نه 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 綾瀬さんどうにかしてください。 وایسا ببینم چرا این دیوونه شده بازرگه الان دنبال شنبوله بچه است いろいろお世話になりました。 خیلی حالا داجی 夜遅いから چیل کردیم この家より安全だと思う。 絶対見せねえ。 مام بزرگه رو میخوامش واقعا ほっといていいよあんなの。どうせ本気じゃないから。オカルンカニ食べないし、テンション低いから盛り上げようとしたんじゃね。そうだったんですね。なんか気を使わせちゃってすいません。ってなるか。それじゃあ、さよなら。 سایونارا さよなら。 سایونارا مال وقتیه که دیگه یکی رو نمیبینی さよなら。さよなら。 چرا گفت سایونارا برای خود منم سوال شد اونم داره فکر میکنه ریدم باشه حالا او از اینجا حالا خارج میشه دوباره چیز میشه ها برگرد اینجا کن فردا میبینمت ببین سایونارا تبدیل شد به فردا میبینمت はい。 تموم شد به 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 حال کردیم پسر حال کردم واقعا ادامه هم داره おばあちゃんどうしてカニだったの？ این دختره کیه の川を渡るためにサバガニの姿になるって言われてるからな。それであのトンネルで自爆霊に。ってよく食べれましたね本当に。次回たま。 قسمت بعدی خب حالا تو وات دارم میبینم پسر خیلی عجیبه این انیمه خیلی یعنی اصلا انتظار نداری آجی اونجوری شه مثلا اونجوری که اومد آره نمیشم توضیح ده کلا پلات تویست زیاد داشت بچه ها سوسیس برگشت و مادر بزرگرم که دیدیم و انتوربورم که شکست دادم به همه چی به خوبی و خوشی تموم شد حالا یه چیزی مونده اونم آره اونه که اونم بعد پس بگیرم پس که حالا نمیدونم کجاست من حال کردم واقعا چیل کردم تا قسمت های بعدی میبینم چون پیش اوت